Hao Biblia habobo hosevu.
Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ainsi, mia aïe-édicle, le plan de devoir, mia acte commission de mobilisation de fonds. Menolao axɔgbea nya ɖeka ve aɖewo le wo si ne woa aɖe na mi kema mie tsɔ gbea na commission de mobilisation de fonds. Sankuƒola le nane ne natsɔ akplɔwo ve. Yesu Kristo. Exia me ƒe agbe. Yesu Kristo. Exia me ƒe ɖela. Yesu Kristo. Exia me ƒe kekeli. Oh. Mi gbabaro mi adomendile. Egɔme be mi ŋutɔ mi le kɔki xɔra kpɔe. Awɔna be agi le mi pete dzɔ be enuwo le tɔtrɔ. Egi le mi oke dzɔ ɖe leke mi oke mi le dɔ wɔ ɖi. Ta la mi ma te nɔ nyi da ɖe ya ke mi ma no mi agba vɔ agegi ava no gbɔgblɔ ni mi be ele nuwo le yi ɖe yi mi le mia ŋkɔ se mi wo le dɔ gi mi ƒɔ si kpe ɖe mi ɖeka ne mia ɖo gbogbo. Meka ɖe dzi be ewo leti ɖeka kple afa ege ekpɔ ŋutɔ keke ne ma wo leti ɖeka kple afa yi mi ƒoƒu le ge ne kɔki xɔmedɔwo menya te mi wo gadzɔdzɔ nyaɖewo vɔ tso gami me va ɖo fifi la enuɔrɔwo gale ŋgbɔgbe yi ɖe dzi ta mi ɖo la ve mia gbɔ agblɔ ne mi leke me le yiyi ye ka yi mia ado ŋusẽ ame ke woke me gbɔ se woke ŋkɔ ha ɖo be ne woke ni ƒudu va ne mi pete mia li ƒoƒu awɔ manyo nu mi ta mi ve mia gbɔ yi ma tso gbene nɔvi nye le ne nya ɖeka ve le si ma gblɔ ka ye mia nu gbɔgbɔ kpɔ. Ok, akpenya président. Eto mia po asikpe ɖeka na mawo ɖe mia gbeta. Miawo le dɔzi lo. Si gble ke président gblɔa, edɔ be nyi mi do tome ɖe dzu. Eye leke mi le ɖe afɔ aɖoa, ehia mia kpata mia nɔnya. Mi da akpe na mawo be ele be dɔdzi le mia ba gbe me. Akɔnta ko mia ɖo na mi matin enye akɔnta yo tem va ɖo mia gbɔ. Dzora yi ke va yi. Kema situation na mobilisation de fonds kemiwa kakabado dzora yi ke va yia eba kontawe mi kere ŋuti be ame yiwo gate ŋu de adzɔgbe na gbedoxɔ be dɔdzi yia tsɔ to vo na le 8 mars ame 8 ye wɔe be ne mi le ƒoƒu hatsotsowo kple ame vovovo hameviwo katã ko nanu alo do ŋgbe na gbedoxɔ be nana o ame alafa ve kple ewo 210 fidèles ou groupe organisé eya awɔe be le egbe me wa promesse yi ke mi xɔ en tout ele wɔ 21 350 000 enyi promesse yi ke mi wɔ ŋgbedodo yi ke mi wɔ na gbedoxɔ be dɔdzi yia ke le 21 millions ya mea nini ye mi te ƒoƒu vɔ xoxoa ewɔ 10 125 000 kema mi kpɔ be mi le agbagba dzem amewo yiwo do be ŋgbe wa wo le tsɔ ƒe nunanawo le vavam eye wòhiã be míame yiwo kpɔtɔ mi mekpɔ wɔ leke be ŋgbedodoa o alo mi ŋlɔ be ɖo ma hi
be míewɔ ŋgbedodo ya mía ate kpɔ míava awɔ ŋuti dɔ kaba hena Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti kɔkɔ. Que ma eyi ke mi évalue en termes de taux de recouvrement, actuellement on est à 47,40% par rapport à la promesse. Que ma neni ke kpɔtɔ fifi mía aƒoƒu tso mía gbɔ le ŋgbedodo yi ke mi wɔ nua elle kpɔtɔ 11 375 000. Eyi ke mi wɔ numekukua akpɔ be ame neni tɔŋgbi ete va ɖe dɔa ŋutia mi le keke ɖe ŋuti be agbetɔ ame alafa enyi kple eve 82 fidèles et wɔ engagement et o honoré vɔ ke ame yiwo kpɔtɔ yiwo mekpɔ na naneke le woƒe engagement ŋuti o va ɖe gbea ewɔ ame alafa adre kple etɔ̃ bladre kple etɔ̃ me alafa o bladre kple etɔ̃ 73. Míewɔ leke ƒe analyse o ne wòakpe ɖe mía katã mía ŋuti míakpɔ ale ke mi le zɔ ɖem le dɔa me eye míakpɔ afi ke mi dzi míayi. Ke nu yi le veve ɖe ya nye be mía katã míase gɔme be míaƒe gbedodoɖa be Mawu nena mi ŋutete be medɔ ne dzi ɖe dzia eye la nye nu ke la nɔ vevie na mi le yiyewɔ me eye míanɔ ŋku ɖom edzi be adzɔgbe ke míeɖea míate kpɔ be míava tsɔ eƒe nunanɔ va kaba eye míagawɔ bubuwo tsɔ yi edzi. Ke ma mi le akpe dam na ame yiwo wote le woa nɔviwo ʋãm ɖe ŋuti xoxo be wòxã va wɔ ɖe le mea akpe na mi. Ame yiwo wote lɔ̃ va le woƒe adzɔgbe ɖeɖewo ƒe fewo hem hena dɔa ƒe dzi yia akpe na mi. Eye ɖomahi ame yiwo ɖomahi le xaxa vovovowo ta wole ŋɔŋlɔm be yewo ɖe adzɔgbe ɖea mi le ŋku ɖom dzi na mi be mi va ne míaƒoƒu ga hena dɔ dzi be dɔ ƒe dzi yi akpe na mi loo akpe na mi loo. Tsɔ yi yia ewɔna mi be migblɔ hatsotso vovovowo me egadzɔdzɔ me nyawo groupe organisé o chorale wo togi vɔvɔ chorale wo le me kpɔ se wo ŋkɔ ha ɖo donc ana nyo be chorale sia la ni dzagbagba miase ŋkɔ mi le ɖo be mi dzave chorale ɖo gbɔ ɖeka ne miakpɔ ɖa kpɔ be ɖe munu yiwo ke na te wɔ ya egɔme hamiviwo le wotɔ wɔ vɔ wole chorale me chorale ke miase chorale ke kɔ le nua me ye mianya le be le mi pete miale aƒoƒu ta la chorale wo nino gɔgɔrɔ ɖo gbɔ mi gbɔ yava do go wolo mevɔ gigbe hatsotso eɖo togi vɔ ɖo mekpɔ togi o mi gblɔ be gigbe ɖe sia ɖe na 800 000 vɔ gigbe ɖeke mekpɔ ne 800 000 o vɔ ɖowo le ŋgbɔgbe ya ɖi vɔ ɖo mekpɔ togi ha ɖo ta gigbe ɖe sia ɖe mi ƒoƒu ne miate wɔ ma yi ŋgbɔgbe vɔ mi ne mi yewo pete gblɔ ɖe le 8 mars ame ɖewo menɔ anyi o kae mi ɖu le 8 mars o donc aɖo tɔ me si nyuie ɖe be la ame sia ame ɖo la dzagba awɔ nanewo ame sia ame ɖo la dzagba aƒle fenêtre ɖeka o egbe mi le gblɔ no be ɖe ame sia ame ɖo la dzagba aƒle nane egɔme be mi le 210 yi vɔ ne mi ve no bu ame yiwo vena kɔki d'habitude mi nɔna autour de 1000 quelque chose ça veut dire au moins mi ɖo la dzagba à de 300 personnes à s'inscrire. Donc, à mes comme quoi s'inscrire à Mignabé, ma on a héros, qui va s'inscrire le 8 juin à Ro. Ta mieux le doggy. A tsok pe na mia. Ne mia nyaleke évolution le nous mais ya yimi tole qui comme le 8 mars promesse totale à 18 625 000. Vos contribution pour Kabal Maro, il y a un abec qui vale 21 350 000. Les 21 350 000 éléments, et Gaïo Mignon, enveloppe pour le million, mais promesse est régnée. Donc, il y a un objectif, Kakamiaro, le 8 juin, on y va s'inscrire. Et on y va, nous au moins, il y a des souvenirs, atteindre là-bas de 25 millions, quand il y a le 8 juin, ta mi le miazo akpere mi o gbo do gbo mi o lo do lo
yo akpe na commission de mobilisation de fonds. Miawecho miaroku yodo anyi be mawu ƒe doa ne yingo mawu la do ŋusẽ mi wayra mi eye wayra mia dome ame sia ame be miatutu doa wayi ɖe ŋgɔgbe hena mawu ƒe ŋkɔ ƒe bubu. Akpe na mi lo. Merci. Mie le akpe dam na mawu si le dɔdzi le mia dome sia yi. To eƒe amenuveve me, kekeli hadziha, sanku suesi, kema yenye eyi le ekplɔa dzi, mie le eŋuti kɔm hena eŋudɔwɔwɔ le Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Miava xɔe fifi alo ne nanyi egbɔ? Ne nanyi egbɔ, akpe. Egbe enye koasida evelia le tsitre titi megbe si xɔ ŋkɔ be Misericordia Domini, si gɔme nye Mawu ƒe dɔmenyonyo, nyati siwo ɖe tso Mawu nyawo me. Ele gbɔgblɔm be xɔ Aƒetɔ si tsitre la dzi se eye de lɔlɔ dɔwɔ me. Xɔ Aƒetɔ si tsitre la dzi se eye de lɔlɔ dɔwɔwɔ me. Nyitsɔ koasida si va yi di nunanawo de franc akpe alafa ene kotoku bladre vɔ asieke biedze atɔ̃ kple kponɔ etɔ̃ kpe ɖe naira atɔ̃ ŋuti. Mienye ame akpe ɖeka alafa ɖeka kple etɔ̃ kpɔ gome le nyitsɔ ƒe subɔsubɔ me. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me, ne Mawu ɖe mɔ ekema miana Aƒetɔa ƒe nuɖuɖu kɔkɔe le hamenɔƒe sia me le nyitsɔ koasida si gbɔna ɣletia ƒe ŋkeke blavevɔ ade lia dzi. Kema abe ale si apostolo Paulo xlɔnu amewo vevie enea, mie le mi kristotɔ vɔ mawuwo katã kpem be ame sia ame na ado eɖokui akpɔ, wòadzro eɖokui me hafi wòava ɖu aboloa ƒe ɖe ano nu le kploa nu. Le ɖoɖo sia nu, mia ayɔ ŋkɔ nyitsɔ yawo ɖa kple fi ɖa tso ŋdi ga enyi de asi na ga wuieve kple ŋdɔ ga etɔ̃ se ɖe fiẽ ga ade me le memleɖagbe fiẽ tso ga ade kple afã. Mia awɔ dzadzraɖo sɔleme kema miekpe mia dome ame sia ame ɖe eŋuti. Ewoliawo ƒe ŋkeke anɔ ɣleti atɔ̃lia si gbɔna ƒe ŋkeke ewolia dzi. Kema miedze nusɔsrɔ̃ gɔme ku ɖe nunanawo eye tɔxɛ nu ewolia nana ŋuti nyitsɔkuɖagbe fiẽ va yi. Míayi edzi
nyitsɔ ku ɖe asi gbɔna gake nyitsɔ ku asi ɖe agbea le mawunya gbɔgblɔ teƒe mia agaɖo ŋku enu dzi na mia nɔewo ku ɖe ewolia ŋuti. Nyitsɔ ku asi ɖe agbe va yi mietsɔ mia nɔvi eve siwo le gome kpɔm le voix d'or des cantiques ƒe hoʋiʋlia me fia mi he bia be mianɔ wo ŋuti. Nyitsɔ ku asi ɖe magbe le wɔnyɔme gbedoxɔme hena quart de finale mieda kpe ne Mawu be mia nɔvi eveawo woto na demi finale. Kema miawoe wɔ dɔ nyitsɔ va yi loo. Nenye be demi finale be ŋkekea hã gaɖoa, mia agayi ado ŋusẽwo eye míexɔe se be Mawu awɔe be woame evea sia woato ne finale nale yi finale la nɔa ne míakpɔe. Takpekpe li na ametsitsiwo nyitsɔ bra ɖe agbe tso ŋdi ga enyi me. Mia nɔvi tɔtsi gã hamenɔƒemetɔwo le dzadzram ɖo hena woƒe eƒe bla etɔ̃ zãɖuɖu kema egbe eyae wole azãnu ʋum esi awɔe be osɔfo alemawɔ mele mía dome o. Mie le akpe dam na Mawu si ɖe mɔ be nyitsɔfi ɖa kple etsɔ memli ɖa yi va yia, Aƒetɔ Amegbɔ Francis ƒe ɖiɖikɔnuwo teŋ va eme le Ghana eye nenema ke aƒenɔ yi gã Kohoe Comfort hã ƒe ɖiɖikɔnuwo woteŋ dze edzi le elome tɔxɛ akpe na sɔhɛ habɔbɔ kple commission accueil kpe ɖe hamemegãwo ŋu yiwo ke dɔ ame ɖo ɖe Ghana hena eku kɔŋuawo teƒe kpɔkpɔ. Míawo hã míenɔ Temple du Calvaire ƒe gbedoxɔ me fi ɖa gbe fiẽ hekpɔ aƒenɔ yi gã Kohoe ƒe ŋdɔdɔ wɔnawo teƒe. Ɖoɖo siwo le mía si le kuasiɖa sia me abe ale yi wònɔna kokoko enea, etsɔ dzo ɖa fiẽ tso ga ade kple afã mía adzro Mawu nya me. Ku ɖa gbe tso ŋdi ga enyi kple afã ŋtitidɔ kple gbedodoɖa anɔ anyi. Fiẽ kpadzi ga ade kple afã míayi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi ku ɖe nunanawo ŋuti. Mie ekpe kekeli kple xɔseʋu be woanɔ mía ŋuti le nyitsɔkuɖa fiẽ ƒe wɔnawo me. Kpe kuhabɔbɔwo ƒe akpeda sɔleme egbe tso ŋdɔ ga eve kple afã ye dzie wòle le míaƒe gbedoxɔ me le afii kema ne míekpa fifia koa ɖeko mía awɔ nanewo koa míagatrɔ gbɔ va hena wɔna tɔxɛ sia. Nutome ƒoƒua ƒe agboŋglawo le mía dome nɔ ge ŋdɔ ya. Ɖoɖoa le ɖe ɖe be egbea ke Yerusalem gbedoxɔme hadziha gã anɔ concert le adzidogɔme me ma koa messager de la paix
anɔ wo teƒe ŋdɔ ya hena edoaƒe wɔwɔ ke ma míebia be Mawu nakplɔ miawo hã miayi agbɔ dedie. Mie na mienya be mie le kelili nusɔsrɔ̃ wɔm na ame yiwo ke xɔ wu ƒe 20 ke mawo dzametsitsiwo zue nye kem koa wole nusɔsrɔ̃a dzi ale ne Mawu ɖe mɔa Pentekoste dzia mia ali ke wo mianɔ gbe dom ɖa ɖe wo ta. Eku nyawo mia nɔviwo Hulede Ayite kple Dogbe Fortune wonye hadziha Francis Gbemetɔa messager de la paix menɔlawo wotɔwo wotrɔ megbe ɖoɖo aɖeke mekpɔ ɖo mia gbɔ haɖeke o. Nenema ke nye mianɔ tatagã Masa Afi Justine yi nye aƒetɔ Agbi Kofi yi nye fiɖaviwo ƒe habɔbɔa le mia gbɔ ƒe zimenɔla enɔa eya hã trɔ megbe le ɖoɖoa nu woadɔŋ nyitsɔ fiɖagbe si ne gbɔna eye memle ɖagbea wa aɖi ame le agɔmeyɔ. Mietsɔ vevesese le gbeƒã ɖem aƒetɔ Segbedzi Kofi Nɔgbedzi ƒe ku nye hametɔ le mia gbɔ le afii le ametsitsiwo ƒe habɔbɔa me. Eya hã ɖoɖo aɖeke mekpɔ ɖo mia gbɔ haɖeke o. Mie le baba dom na ƒomeawo katã hele biabiam be Mawu ŋutɔ nafa akɔ na wo eye wòa ado ŋusẽ wo le ɣeyiɣiawo me toto me. La paix et la grâce vous sont données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que le 75e synode de notre Église évangélique presbytérienne du Togo, se tiendra du 22 au 28 juin 2026 dans la paroisse de Kpalimé à Pégame. À cet effet, nous sollicitons votre aide sur le plan matériel et financier pour la réussite de ce synode. Vos dons, vivres et non-vivres, viendront renforcer les fonds de l'administration centrale pour mieux faire face aux charges de restauration et d'hébergement des participants. Persuadés de l'attention que vous accorderez à notre requête, nous vous remercions par avance pour votre contribution et vous prions de recevoir, chers fidèles, l'expression de nos fraternelles salutations en Christ. Les dons en nature seront reçus à l'administration centrale, bloc synodal,
par le comité national d'organisation mis en place par le conseil synodal. Pour le bureau exécutif, le modérateur, le révérend docteur Akotia Maoussi, que ma nemia lenya popua, hamea fe synode, bla adrevo atonlia leme vague, legleti adelia, so epenkeke blavevo evelia sede, blavevo enyilia di eye, le synode siame, wa adako, gena moderator yeye tia, kema gena jagraro doa, ole biabiang tso miasi be miawɔ nunana vovovowo egaye o nuɖuɖu ye o hena sinoda ƒe edzidze nyuitɔ. Kple hamenɔƒea katã eye tɔxɛ na Yerusalem gbedoxɔme adziha gã le nu yiwo katã míete ŋu wɔ le wo vi awitɔ kɔsi Mawu li ƒe ɖiɖikɔnuwo me ta le biabiam be Mawu ŋutɔ naɖo nu sia nu teƒe na mi. Woƒe akpedanu enye franc 5,000. Ƒome sue aɖe si wo vi xɔ eƒe ɖeka le akpe dam na Mawu le eƒe amenuveve ta franc 2,000. Mia nɔvi aɖe si kple srɔ̃a wole dzrowo ɖe le akpe dam na Mawu be eve yiwo nu gbã yiwo tɔa exɔ ƒe 8 le ŋkeke siawo me. Mawu wɔe be yewo teŋ wɔ nɔƒe na yewo dzilawo hã kple ale yi Mawu le yewo kplɔm le yiyi le gbɔgbɔma yewo le akpe dam nɛ. Woƒe akpedanu enye franc 20,000. Dada Kumdzu si woɖi va yi le Kuma Apotsi eviawo le akpe dam na Mawu le ale yi wònɔ kpliwo le kukɔnuawo ƒe wɔwɔ me. Woƒe akpedanu enye franc 5,000. Ƒome aɖe hã le akpe dam na Mawu. Mawu ɖewo tso nu sesẽwo me eye gawua eva eme be wo vi ge tso asaŋdzi va dzeanyi. Vɔ le yawo katã mea Mawu kpɔ ɖevia ta wole akpe manyagblɔ dam na Mawu. Woƒe akpedanu nye franc 10,000. Franc 5,000. Miwɔ ɖeka ne miado gbe ɖa atsɔ akpedalawo de Mawu si me. Mawu mia fofo bubu kple kafukafu tsɔm míele na o le nu siwo katã wɔm nele na mi la ta. To amenuveve me egana be eƒe dzeƒe dzi na wo dɔlawo. Ekpɔ wo dɔlawo wo vi ta eye neɖee tso afɔku me. Yehowa Mawu nu bubuwoe negawɔ
si wo mi mate ŋu agblɔ o nye le wo ŋuti kpe dam na wo eye nye gatsɔ mía dome ame sia ame le asiwo me dem wo amenuveve nanɔ mía kplɔm alea ɖa to Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Na dɔle ɖe asihamenɔlawo ne míekpa ɣetrɔme ƒe subɔsubɔa míado go alé nya vevi aɖe akpɔ. Hamevinyenye gbalẽ aɖe bu wotsɔe va ŋkɔ yi le edzia eyae nye Hundewu Amivi kema na ameyitɔe wònyea ne wòate ɖe mía ŋuti. Hadzihawo, kekeli, hadziha gã.
Míahe ŋgɔdo mawunya eve gbãtɔwo. Gbãtɔ le apostolowo ƒe dɔwɔwɔ me. Dɔwɔwɔ ta evelia, kpukpui 14 kple blatɔ̃vɔ adelia va se ɖe blanevɔ ɖekelia dzi. Evelia le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ me. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta gbãtɔ, tso kpukpui 17 va se ɖe blavevɔ etɔ̃lia dzi. Mina míado gbe ɖa hena mawunyawo sese. Aƒetɔ mía Mawu míeɖo eye si me wòle be míase wò agbenya la. To ɖokuibɔbɔ me míele bia wò be nàna wò gbɔgbɔ kɔkɔe la mi be ne míese nya la wòakpe ɖe mía ŋu hena gɔmesese nyuitɔ eye míanɔ agbe ɖe enu hã le Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Dɔwɔwɔ ta evelia, kpukpui 14 kple blatɔ̃vɔ adelia va se ɖe blanevɔ ɖekelia dzi. Azɔ la, Petro kple ame 11 tso ɖe tsitrenu eye wòkɔ gbe dzi ƒo nu na amehawo gblɔ be, nɔvi Yudatɔwo kple mi ame siwo katã le Yerusalem, mi ɖo to ne miase nya si gblɔ ge mala la na mi. Eya ta azɔ la, mi Israeltɔwo katã mele egblɔ na mi ne mianya kɔtɛe be Yesu ame si miawo miekla ɖe ati ŋu lae Mawu va ɖo wòzu Aƒetɔ kple Kristo. Azɔ esi ameawo se nya siawo la, wolulu ŋutɔ, eya ta wobia Petro kple ame dɔdɔ bubuawo be, nɔviwo, nu kae míawɔ? Petro ɖo eŋu be, mitrɔ dzime, eye mina woade mawutsi ta na mi, mia dome ame sia ame ɖe le Yesu Kristo ŋkɔ me, bene woatsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ake mi, eye woatsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ana mi. Elabe wodo nu sia ŋugbe na miawo, mia viwo kple ame siwo le keke dzidziƒe ʋĩi ke hã. Ame sia ame si Aƒetɔ mía Mawu la yɔ koe wodo ŋugbe sia na. Petro dzi ɖase gblɔ nya bubu geɖewo hã, eye wòxlɔ̃ nuwo gblɔ be, miɖe mia ɖokui tso xexe vɔ̃dzi sia me. Ale wode mawutsi ta na ame siwo xɔ Petro ƒe nya la, ame 3,000 lɔƒo sɔŋ, ye woxɔ ɖe hamea me gbe ma gbe wozu xɔsetɔwo. Amen. Petro gbãtɔ, ta gbãtɔ, tso kpukpui 17 va se ɖe blavevɔ etɔ̃lia dzi. Ne mieyɔa Mawu, ame si mekpɔa ame ŋkume o, eye wòdrɔa ʋɔnu dzɔdzɔe na ame sia ame le ale si wònɔ agbe nu la be Fofo, ne miele gbe dom ɖa nɛ la, ekema ele na mi be miavɔ̃e le miaƒe nuwɔna me. Esime miele dzronyigba dzi, mienya be menye klosalo alo sika si gblẽna lae wona ɖe mia ta hexɔ mi tso agbenɔnɔ maɖevi si mia tɔgbuiwo fia mi la si me o. Kristo ƒe ʋu xɔasi lae, ʋu sia le abe alevi si de blibo eye wòsɔ keŋ la tɔ ene. Mawue tiɛ da ɖi hafi woɖo xexea me gɔme anyi, eye wòɖe fia le ŋkeke mamlɛtɔ siawo me le mia ta. To eya ma dzi la, mieva xɔ Mawu
ame si fɔe ɖe tsitre tso amekukuwo dome eye wòna bubunɔƒe la dzi se azɔ. Ale mieva xɔ Mawu dzi se hele mɔ kpɔm nɛ. Azɔ esi mieɖo to nyateƒe la, heto eme kɔ mia ɖokui ŋu be yewoalɔ̃ yewo nɔewo le nyateƒe me ta la, ele be mialɔ̃ mia nɔewo vevie tso dzime ke. Ɖe wogbugbɔ mi dzi, menye amegbetɔ si kuna lae gbugbɔ mi dzi o, ke boŋ ame si mekuna gbeɖe o lae dzi mi to Mawu ƒe nya gbagbe si li ɖaa la me. Amen. Míaxɔ ɖe dzi kple ha 363 kpukpui gbãtɔ kple evelia. Nye xɔse wu mo dzi kpɔ wò le ati ŋuti, nye ɖela gã ha 363. Qui a dit Maounia etolia o de tso nyanyui ŋlɔla Luka ƒe agbalẽ me ta blavevɔ enelia tso kpukpui 8 va se ɖe bla 1 dzi. Nyanyula abe ale si Luka ŋlɔe ene ta blavevɔ enelia tso kpukpui 8 va se ɖe bla
la etɔ̃ vɔ atɔ̃ lia dzi mise Mawu ƒe nya eye kpɔ ɖa le ŋkeke ma dzi la wo dome ame eve yina ɖe kɔƒe aɖe si ŋkɔ nye Emmaus la me. Eya kple Yerusalem dome anɔ stadio blade eye wole dze ɖom kple wo nɔewo le nu siawo katã siwo va dzɔ la ŋuti eye wòva ve me bena esi wole dze ɖom eye wole wo nɔewo biam la, Yesu ŋutɔ va tu wo hele azɔli zɔm kpli wo gake woƒe ŋkuwo dzi tiɔ bena womedze si o eye wògblɔ na wo bena nya ka ƒomeviwo nye esi ŋuti miele dze ɖom le mia nɔewo dome le miaƒe azɔlizɔzɔ me eye miele nublanuinu wɔm ale eye wo dometɔ ɖeka si ŋkɔ nye Kleopa la ɖo ŋu gblɔ nɛ bena alo wò ɖeka koe dze Yerusalem eye menya nu siwo va dzɔ le eme le ŋkeke siawo me o mahã. Egblɔ na wo bena kawoe eye woɖo ŋu nɛ bena Yesu Nazaretitɔ la ŋuti nyae ame si nye nyagblɔɖila ŋusẽtɔ le nuwɔwɔ kple nyagbɔgblɔ me le Mawu kple dukɔ la ƒe ŋkume. Ale si míaƒe nunɔlagãwo kple dumegãwo dee asi be woatso kufia nɛ eye woaklãe ɖe ati ŋuti, ke míawo la míekpɔ mɔ bena eyae nye ame si le Israel ɖe ge kpe ɖe esiawo katã ŋuti la, egbee nye ŋkeke etɔ̃lia tso esime nu siawo va ve me. Gawu la, mía dome nyɔnu aɖewo hã siwo de yɔdo la gbɔ ŋdi kanya la do voɖi na mí eye esi womekpɔ eƒe kukua o la, wova gblɔ bena yewokpɔ Mawu dɔlawo ame siwo gblɔ bena ele agbe eye mía dometɔ aɖewo yi yɔdo la gbɔ eye wokpɔe abe ale si nyɔnuawo gblɔ ene, ke eya ŋutɔ la womekpɔe o eye wògblɔ na wo bena o ame masenu gɔmewo kple ame siwo ƒe dzi le blewu be woaxɔ nu siwo katã nyagblɔɖilawo gblɔ ɖi la dzi ase. Alo mele na Kristo be wòakpe nu siawo ƒe fu eye wòayi ɖe eƒe ŋutikɔkɔe la me o mahã. Eye esi wòdze gɔme tso Mose kple nyagblɔɖilawo katã dzi la, eɖe nu siwo le ŋɔŋlɔawo katã me le eŋuti la ƒe gɔmefiawo eye esi wogogo kɔƒe si me yim wole la, ewɔ abe ɖe wòle eme tsom ene eye wozi edzi gblɔ bena nɔ anyi kpli mí elabena zã le dodom eye ŋkeke la yi vɔ eye wòyi ɖe eme be yeanɔ anyi kpli wo eye wòva ve me bena esi eya kple wo le nuɖuƒe la, etsɔ abolo la eye esi wòyra ɖe edzi eye wòŋe eme la, etsɔe na wo. Tete woƒe ŋkuwo ʋu eye wodze sii eye wòbu vim le wo gbɔ eye wogblɔ na wo nɔewo bena alo
míaƒe dzi melé dzo le mía me esi wòle nu ƒom na mí le mɔa dzi eye wòle ŋɔŋlɔawo me ɖem na mí o la mahã eye wotsi tre le gaƒoƒo ma ke dzi eye wogbugbɔ yi Yerusalem eye wokpɔ ame 11 kple ame siwo kpe ɖe wo ŋuti la ƒoƒu ɖi eye wogblɔ bena Aƒetɔ la tsitre vavã eye wòɖe eɖokui fia Simon eye woawo la woxlẽ nu siwo va dzɔ le mɔa dzi kple ale si wodze sii le aboloŋeŋe la me la fiawo. Amen. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me ne mieva kpe ta alea taɖodzinu gãtɔ yi ke nɔna mia sia eyae nye be míase Mawu ƒe nya. Ale abe ale yi míegblɔe va yi ene xoxoa, nyati siwo ɖe tso egbea ƒe mawunyawo mea ele gbɔgblɔm na mi be xɔ Aƒetɔ si tsitre la dzi se eye de lɔlɔ dɔwɔwɔ me. Le mawunya etɔ̃lia esi miexlẽ fifi la me, mie ele kwasida yi gbe Yesu tsitre tso yɔdomea ƒe ɣetrɔkpa dzi. Nyɔnuawo yi ɖe yɔdoa to eye wokpɔ yɔdo gbɔlo. Enya ede asi didime le Yerusalem dua me tso ŋdi ma yi ke nyɔnuawo yi eye womekpɔ Yesu ƒe ŋutilã le yɔdoa me o. Asrafo siwo ke dzɔ yɔdoa ŋu hã woawo hã woge ɖe edua me eye woyi ɖagblɔ na nunɔla wo be ale kple ale yie enuawo wovava emee nye ya eye wotsu nu na wo be womegagblɔ nya ma le dukɔa me o. Le nusrɔ̃lawo gbɔa wotsi dzodzoe nuxaxa yɔ wo me eye woƒe xɔse hã la ede asi eyaƒoƒo me ayi ɖe miame ayi ɖe ɖusi me labe womekpɔ le naneke gɔme sem o. Nɔnɔme ya mee nusrɔ̃la eve ne miele nusrɔ̃lawo ƒe nya gblɔma mieme ɖem be ame 12 yiwo ke nye apostoloa woƒe hatsotso li. Nusrɔ̃la bla adeawo, bla adreawo, 112, 500 kekekeke tsɔ yia nenemae nusrɔ̃lawo woƒe hatsotsowo wonɔ ye nye ma. Ame eve siwo ke ƒe nya gblɔm wole le afii la womele ame 12 dome o, vɔ wonye Aƒetɔa ƒe nusrɔ̃lawo. Woƒe kɔƒe me si ke woyɔ be Emmaus la eya kple Yerusalem domea ade kilomita 12. Fi ma ye woawo tso heva Yerusalem de ŋutitoto ŋkekenyui ɖuƒe hafi ye wòva eme be wole Yesu wowɔ fui woklẽ ɖe atitsoga ŋuti wòku ye wohetsɔ ɖi. Makpɔ ƒlea metia asime ame o. Kema nublanuitɔea ame eve yawo hã wole woƒe kɔƒe me mɔ hele yiyim eye wonɔ edze ɖom le wo nɔewo dome le ale yie enuawo wova
dzɔe la ŋutsi ke yi ke wonɔ edze ɖom alea le Yesu ƒe lele fukpekpe ekaka ɖe atitsoga ŋuti eƒe ku kple nu yiwo ke le ekplɔm ɖoa ŋuti koa ame etɔ̃lia ɖe va kpe wo eye wole zɔzɔm kpli wo gake nusrɔ̃la eveawo mekpɔ nya haɖeke be aƒetɔ la ye o. Lɔlɔtɔwo le Kristo me biabiae nye be nenye be míawo kristotɔwo haɖekametɔwo míede ve kple etɔ̃ ƒoƒu ɖe afi aɖe ɖe enya kawoe míegblɔna nu ka ŋutie míeƒoa nu lena o woavɔ abe ta va tsɔtsi nyi sɔa woe kpo be gbakpɔ la ta la va egbea mefi abe nya gblɔm ele o menye aƒlawu avedzi ƒe nya gblɔm ele o vɔ evana eme le afia ɖewo nenema be le gbedoxɔ me hã la wole ame nya gblɔm kema eyi mieva sɔlimea nu yi ka ame ɖe do va avɔ yi ka ame ɖe da va la eya ƒe nya ye ka mi ale yi ke naneke mele esi o alo na amea enu be yeanɔ si via be egbetɔ ya gba gololo ne míeƒoƒu ɖe nya kawoe míegblɔna wobe ame eve yawoa wole nu ƒom le aƒetɔa ŋuti eye tete aƒetɔa va sɔ kpli wo kema ele míafiam be Mawu ƒe nyamenɔnɔ enya la xexlẽ eŋuti bubu eme dzodzro ɣe sia ɣi la eɖo la nɔ na mi vevie egɔme nye be ne míetsɔ Mawu ƒe nya tsɔ da ɖi eye míele eŋuti bum la enye míaƒe gododo kple Mawu kema le nɔnɔme yi ke me míele hafi hele Mawu ƒe nya ŋuti buma Mawu ava do evelia kple etɔ̃lia na mi le nɔnɔmea me kema mekpe wo be ɣe sia ɣi ɖe Mawu ƒe nya ŋu bubu nanye enuvevitɔ na o dzidzɔamenya gbɔgblɔ dzidzɔamenya toto ele ɣeyiɣi gum wɔ nu yi ke ɣeyiɣi la hiã tso asi o le go bubu me nusrɔ̃la eve yawoa si dzedze yi ke suwo si ku ɖe Yesu ŋutia ese ɖe nu yi ke wonya be Yesua la enye nyagblɔɖila nye ŋusẽtɔ le nuƒoƒo kple nuwɔna me le dukɔ la kple Mawu ŋkume fi ma koe woƒe xɔsese womekpɔ nye haɖeke be Yesu ma la ye nye Mawu ƒe Kristo si wòdɔ ɖa la o kema le fi la ameawo ƒe xɔsea ele ʋaʋãm il y a une crise de foi ici eye gɔmesese yi ke suwo si ku ɖe ɖeɖe ŋutia woawo tsɔe be ne Mesia va ɖe atsɔ aʋakɔ gã ɖe ava eye wòatsɔ tsu aʋawɔnuwo eye wòava nya Romatɔwo le yewo ƒe anyigba dzi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me eyi Yesu va sɔ kple woa egbugbɔ xɔwo eye eya hã dze edze ɖo kpli wo ekpɔ be womekpɔ se naneke gɔme haɖeke oa ye wòdze ŋɔŋlɔawo me ɖem na wo tso Mose dzi va se ɖe nyagblɔɖilawo dzi be ɖe nenema ye woŋlɔ ɖi be ele na Mawu ƒe Kristo la be wòakpe fu eye wòaku eye wòatsitre eye wòage ɖe eƒe ŋutikɔkɔe me lɔlɔtɔwo megblɔ nyitsɔkɔsi la gbe va yi be atitsoga ɖe edo ŋgɔ
na tsitretsitsi atitsoga edo ŋgɔ na ŋuti kɔkɔe kema abe kristotɔwo ene agbea ava eme be xaxawo nava yometsitsiwo nava ele be míalɔ̃ be míato emawo katã me eye ne míele wo me tom la míato wo me kple xɔse kple mɔkpɔkpɔ be míakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le egodo vɔ egbea ame geɖe megalɔna be yeato xaxa me o ta ne xaxa va kɔa míegbɔdzɔ lɔlɔtɔwo ele be míalɔ be míato xaxa me ne míake ɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ŋuti kema míele eme sem le afi be Yesu Kristo ƒe ku le atitsoga ŋutia ele vevie elabe nenemae Mawu ŋutɔ ɖoe be wòava eme nye kem be to eya mea ne míakpɔ nuvɔ keke ne míakpɔ agbe be ɖeɖe ne wòasu mía si labe le nubabla xoxoa me ele be woawu lã akɔ ʋu ɖi hena nuvɔ ɖeɖe ɖa kema Mawu kpɔe be enyo be ye ŋutɔ yeatsɔ ye ɖokui asa vɔe hena míaƒe ɖeɖe ale atitsoga mele be mía abui be enye seɖoƒe na míaƒe xɔse gbenɔnɔwo ke boŋ míase eme be atitsoga hã la etsɔtsɔa ele míaƒe xɔsegbeanɔnɔ me vɔ ne míelɔ̃ hetsɔe la míakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe Luka yi ɖe enya dzi gblɔ be le eyi me Yesu zɔ kple nusrɔ̃la eveawo eye wova ɖo woƒe kɔƒea mea Yesu wɔ abe ɖe eya ƒe kɔƒe yi me yim wòlea gale ŋgɔgbe na wotɔa ene kɔa efe mɔ dzo yina ye wozidzi be ezã kia do eyi nua hã dzɔ nenea vɔvɔ̃ le amewo me ta ne tsi yiwo gbɔ ne ŋke ɖe wòayi ɖe eƒe azɔlia dzi ko megbe o eyi kpli wo kɔa woɖo nuɖukplɔ fie nuɖukplɔ ko nu yi va eme nye be etsɔ abolo ɖe asi edo gbe ɖa ɖe eta ko ye wòŋe me ko ye ko wòtsɔe na ame eveawo koa viŋ ebu le wo gbɔ kema azɔa aƒetɔa ɖe eɖokui fia wo be eye enya yi ke se wole tso ŋdia be etsi drea eɖo kpe edzi na wo ale nusrɔ̃la yawo yiwo ke ale yi woazɔ mɔ hã enye nu sesẽ na wo le vɔvɔ̃ ta kilomita 12 megaɖi nane ke le woƒe ŋkume o netsɔ eza ŋusẽ ɖo me azɔ be woagbugbɔ atrɔ va Yerusalem ne woava gblɔ na nusrɔ̃la mlɔeawo ba aƒetɔa ɖe ɖokui fia yewo lo ale to eya mea nuxaxa yi ke nɔ wo me tsã la etrɔ zu dzidzɔ woƒe gbɔdzɔgbɔdzɔa etrɔ zu ŋusẽ na wo eye wo ame yiwo ke le sisim heyina la azɔ wozu ɖaseɖilawo le Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi nya ŋuti lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me ele na míawo hã be míado go aƒetɔa ne míedo goea le nu yi me tom míele mea awɔe be tɔtrɔ nage ɖe me na mí kema mekpe o woame yi le nɔnɔme aɖe me be dziagbagba be nàdo go kple aƒetɔa le eƒe nya me le ɣeyiɣia me be wòahe dzidzɔ age ɖe wò agbe me azɔ
Enyatia ƒe akpa ya be xɔ aƒetɔ si titre la dzi sea. Yesu Kristo ame yi ke tsi tsitre ne woxɔ edzi se ɖe de wokplɔna ame heɖona ta ɖe dzimetɔtrɔ gbɔ. Petro mieɖo ŋkui zama me megblɔ nyitsɔ nyɔnu ba ya tui ɖe koe wòhã abe enye nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka. Gbagblɔ nyama na amewoa le vɔvɔ ta eye gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke ƒe ŋgbe aƒetɔa do na wo va wo dzi le Pentekoste ŋkekea dzia. Azɔ Petro ƒe vɔvɔ eɖe ɖa, ekpɔ ŋusẽ be wòaɖe gbeƒã le Yesu Kristo ŋutsi be ame yi ke miekla ɖe atitsoga ŋutsi eye wòkua, eya ke Mawu gba fɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eyae nye Mawu ƒe Kristo, ta ele na mi be miaxɔ edzi ase. Eye ameawo se Mawu nya, biabia yi ke wowɔ eyae nye be nu kae le na yewo be yewoawɔ. Lɔlɔtɔwo, ɣe sia ɣi yi ke miava Mawu ƒe ŋkume eye Mawu ƒe nya na do na mia, ele be miabia mia ɖokuiwo se be le nya ya ŋgɔa ɖe nu kae le na mi be miawɔ mahã. Voa nublanuitɔe ne mienya se ma o megblɔa nya ɖeke na mi o. Nu ka le be miawɔ? Petro gblɔ na wo be ele na wo be woatrɔ tso woƒe dzime eye woade Mawu tsi ta na wo hena nu vɔ̃wo ƒe keke eye woaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe abe nunana ene. Eye ameawo wɔ ɖe nya ya dzi gbe ma gbe eye wode Mawu tsi ta na wo wobe woanye ame 3,000. Woawoe zu kristotɔ gbãtɔwo he ɖo Kristo hame la gɔme anyi le Yerusalem. Azɔ nenye be mienye Kristo dzixɔselawo, mienye kristotɔwo la, nane li yi ke ɖo la nɔ dzedzem le míaƒe gbe sia gbe gbenɔnɔ me. Enu ma eya biam wole tso mia si be miade lɔlɔ dɔ me, eyae nye lɔlɔ ƒe agbe. Kristotɔ ƒe lɔlɔa menye sesere la me ƒe nya koe wònye o, vɔ gake enye ame yeye yiwo ke mietrɔ zu, nuwɔwɔ yeye yi ke mietrɔ zua ƒe ɖeɖefia abe kristotɔwo ene. Ale Kristo me lɔlɔ ya awɔe be mianɔ agbe le Mawu vɔvɔ me, awɔe be mianɔ ŋku ɖom edɔ yi ke Kristo wɔ ɖe mia ta la dzi ɣe sia ɣi, awɔe be miase Mawu ƒe ɖeɖe ƒe tameɖoɖo me, awɔe be mialɔ mia haviwo nyateƒetɔe eye mianɔ agbe yeye. Mawu vɔvɔ le afi la menye vɔvɔ yi ke nɔ nusrɔ̃lawo me le eyi me ye nu yawo va dzɔ ƒe nya ye wònye o, gake enye bubu dede Mawu ŋuti tso ememe ke ƒe nɔnɔme. Eyae nye be woanɔ agbe le ɖoɖo nu. Ale ame aɖeke mate ŋu gblɔ be yelɔ Mawu evɔ wòanɔ nɔvia kpɔm, wòanɔ fu kpem eye matsɔ ɖeke le eme nɛ o. Nenye be mielɔ Mawu la, Mawu me lɔlɔ ya ele be miaɖe fia ame kemɛ labe
miele mawu kpɔm le eme lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me ku ɖe lɔlɔ ƒe nya ya ŋutia nye medzi be ma yi eme fũu o gake míate ŋu abia se be aleke míele agbea nɔm kple mía nɔewo abe kristotɔwo ene mahã le míaƒe ƒomewo me le dɔwɔƒeawo aleke wòle mí kristotɔwo eyi ele nɔviwo kpɔm be edi be yeanyo nea nabe negblẽ nɛ mele mɔslemetɔwo gbɔ alea o lo woawo gbɔ ɖe ame aɖewo gblɔna be agudzaga ne tsi agudza ne enya be ye nɔvi ele nu ya dzrama ye gbɔ wòayi gake mi kristotɔwo ya mele mía gbɔ nenema o mele mía gbɔ nenema o keke ne míava yi ɖe srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnu gbɔ lɔlɔ ka ƒomevi ƒe agbenɔŋu míele kple mía nɔewo ne míava tsɔ dzila kple viwo ƒe nya míame yiwo ke kristo xɔ ƒle ɖe ele be míanɔ agbe eye míaƒe ʋiʋli anye be míaɖi kristo kema ne le alea ele be míatsɔ ake mía nɔewo le pardon ele be míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti megbe makpɔtɔe ele be míatsɔ mía nɔewo ƒe agba ele be míanɔ agbe kple mía nɔewo le kadede nyuitɔ me le nyakpui me ne míaxɔ aƒetɔ si titre la dzi sea enye dodo le ame nyenye xoxo me age ɖe ame nyenye yeye me eye nye dzimetɔtrɔ ƒe agbenɔnɔ eye nye lɔlɔ ƒe agbenɔnɔ kple mía nɔewo kristo yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be se yeye deŋu mele na mi be mialɔ̃ mia nɔewo abe ale si melɔ̃ mi enea nenema ke mialɔ̃ mia nɔewo to esia me ɖe amewo anya le be nye nusrɔ̃lawo mienye kemanu ɖeka yi ke woakpɔ le mía ŋuti be nye kristotɔwoa eya ye nye lɔlɔ menye aletsi adzra ɖo nyagui ava sɔleme ƒe nya ye wònye o lɔlɔ gbenɔnɔ ta aƒetɔa le dɔ wɔm be nayi nanɔ agbe kple hawòvi le wo ƒome me le afi sia afi habɔbɔ me le lɔlɔ me aƒetɔa nakpe ɖe mía ŋuti le esia wɔwɔ me amen.
kɔsiɖanu kple phase. Mɔkpɔkpɔ hadziha anɔ mia kplɔm le nunana me.
Mina miato nunana odo apetope afonu. Fofo George akpe ko dam miele no be enamon pokpo mi be mi megava yebe nkume asipuplu. Fofo akpe no be mi ekpo naneo va dodo nkume mi de kukube na ko ontie na ko onami na ho mia nto abenna na gbagbe ne ena nkope bubu. Amen. Mie ŋkuɖome na hamemegãwo katã be nyitsɔ kɔ asi ɖe agbe tso ŋdɔ ga etɔ̃ kple afãmea nusrɔ̃ƒe anɔ anyi na wo. Mía ayi mía ɖokuiwo me kple ha alafa etɔ̃ kple atɔ̃lia. Mía adzi eƒe kpukpui gbãtɔ evelia kple atɔ̃lia ekema mía ado gbe ɖa ha alafa etɔ̃ kple atɔ̃lia ne míezɔ kple Aƒetɔ le eƒe nyanyui la me. Dzidzɔ gã kae míakpɔ tso egbɔ ma? Gbedo blukɔ le xexe sia me hã. Le vivi sese me míanɔ eƒe afɔnu ye míazɔ kpli hã le mɔ la dzi awɔ ƒe lɔlɔnu
s'aimer. Mia no pe a fo nous. Ye mia zo pli le mola aji. A wo pe lo. Ayi fisi oji. Ayi fisi. Megavo dojirenko. Megavo dojirenko. Ouais, c'est bléchi. Là-bas le gbedodoɖa ƒe ɣeyiɣi me le esime míese Mawu ƒe nya vɔ megbe afi ka wò xɔse le ɖe negakpɔtɔ le ve dome sia abe aƒla si ke eya le lɔlɔm ɖe nu enea alo neli ke ɖe aƒetɔ la dzixɔse mea. Kristo ɖe wòtsi tre vavã eya nye míaƒe xɔse. Kema ɖe mɔ be eya ame si tsi tre eye wògakpɔtɔ le agbe la naɖu fia le me o. Ekema naku na nu vɔ eye natsi tre hena agbe yeye nɔnɔ. Dzi agbagba be nadogo aƒetɔ la le nu yi me tom nele la me. Ɣe sia ɣi nabia eya me ata se ekema age ɖe eme kpli o, ado velia na wo le eme, agba mati dzi o, xaxa mati dzi o. Azɔ aƒetɔa le dɔ wɔm ɖa be nayi nazu ɖaseɖila le yeƒe tsitretiti la ŋu. Naɖe lɔlɔ afia hawòvi. Wodeda
Wodeda, wodeda, agbasi tere, nyejijila, wodeda lo, wodeda, 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 oh agbasi tere, nyejijila, wodeda. Nous vont fagbalo veveseseo ope agba Alléluia odeda 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 oh agba sitere nyechichila ode agba kaele jio. Ne nous vont pas bailler, ouais, mais ayata et Christo ide aticho gamuchiro. Que ma nous vont gagner agba anokpe omo. E vone nye keke ya me pas bailler. Hosene no asi obe Christo Yesu la aderana o. Mia mau, mia fofo, mia xola kple dela, mie le akpe damnao, be to Kristo Yesu. Fe chitre chichicho amekuku domejia ne le agbe tegbe le mia dome mia be xɔse eya nye esia be ewo Mawu la ne va zu ame eye ne kpe nu vɔ ƒe fu ɖe mía ta eye ne kɔ míaƒe fukpekpewo yi ɖe atsitso ga ŋuti ne yi ɖe yɔdome kpli wo ne ɖi wo ɖe yɔdome eye ne gatsi tsitre le xɔse ya nu míawo hã fukpekpe yiwo katã anɔ mía dzi yiwo ke anye nu vɔ ƒe fiƒode la mie ku kpakpli wo mie di wo ɖe yɔdome eye mie tsi tsitre kpli wo hena agbe yeye nɔnɔ akpe be ne gato wo nya me eye ne ɖe ɖokuiwo fia mi abe nusrɔ̃la eve siawo siwo nɔ Emmaus mɔ zɔm la ene. Aƒetɔ míele kuku ɖem na wo be nana be míaƒe xɔse natsi ɖe edzi, míaƒe xɔse nali ke na mí ale be míate ŋu azɔ kpli wo le agbe sia me abe ame siwo ku he gatsi tsitre kple wo enea. Ele biabiam tso mía si be míanɔ lɔlɔ ƒe agbe kple mía nɔewo, lɔlɔ yi ke ewo ne ɖe fia mí heku ɖe mía ta míanɔ eƒe agbe kple mía haviwo. Na be esia nanye míaƒe ɖaseɖiɖi to míaƒe gbe sia gbe gbenɔnɔ me. Mía Mawu, míele ŋkuwo me, ele mía dometɔ ɖe sia ɖe kpɔm
kple nu yi me tome wòlea. Aƒetɔ, míekpe wò be nàva azɔ kple mí le nɔnɔmeawo me. Nàva age ɖe me kpakpli mí. Ekema ŋuɖoɖo sɔsɔetɔa atso gbɔwò ava na mí. Luʋɔ yiwo katã le babla ɖe mea, míeɖe gbeƒã katutu na wo le wò Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Eyiwo ke wode kɔsɔkɔsɔa, míeɖe gbeƒã egaɖeɖe na wo le wò Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Egblɔ be míatso míaƒe kawo eye míaɖe míaƒe gawo ɖa aƒu gbe le mía ŋuti. Mímaxɔ wò Kristo dzi ase eye míaganɔ babla me anɔ kɔsɔkɔsɔwo me o. Aƒetɔ, ame yiwo ge ɖe gbedoxɔ ya me ŋdea, wotsɔ dɔléle vɛ. Míeɖe gbeƒã dɔyɔyɔ kple hayahaya na wo. Mía nɔvi yiwo nye wò subɔlawo le dɔléba dzi, le kɔdzi, le aƒe me. Míeɖe kuku be Aƒetɔ, nàdɔ wo dɔla dɔyɔlawo ɖo ɖe wo gbɔ woayi asra wo kpɔ. Mía Mawu, nye míaƒe xɔnametɔ, ɣeawo katã yi le nu sia nu me. Míetsɔ kɔasiɖa yeyea le asiwo me dem. Mawu, míeɖe kuku le nya kpatakpatawo ta. Afɔkuwo, eku kpata, míeɖe kuku ɖe wo ta. Kristo Yesu ƒe ʋu ma yi ke wòkɔ ɖe anyi ɖe na nye dzesi anɔ tɔwo ŋuti. Ne woɖoe ɖe wo ŋu la, ato wo ŋuti ayi le ʋua ta. Míato kɔasiɖa me, le dziɖeɖi me, le ŋutifafa me, nàtsɔ nunyonamewo ana mí, ale be nyitsɔ kɔasiɖa gbea, míagatrɔ va, míava da akpe na wo. Nɔ anyi kple mí le ŋdɔkpaya dzi ƒe subɔsubɔwɔnawo hã me, le nuwo katã mea, míatsɔ bubu ana wo le míaƒe tɔ kple Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le tsitrenu, mía aƒoƒu míaƒe biabiawo ɖe egbe si Aƒetɔ la ŋutɔ fia mí me. Agblɔ be mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ, wò fiaɖuɖu nava, woawɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi, sigbe ale si wowɔna le dziƒo ene. Na míaƒe nuɖuɖu sia su mía nu egbe la mí, tsɔ míaƒe nu vɔwo ke mí, sigbe ale si míawo hã míetsɔnɛ kena ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene. Megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o, ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me, elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Xɔ Aƒetɔ si tsitre la dzi se, eye de lɔlɔ̃ dɔwɔwɔ me. Mixɔ Mawu ƒe yayra, amenuveve katã ƒe Mawu, ame si yɔ mi va eƒe ŋutikɔkɔe mavɔ la gbɔ le Kristo Yesu me la ŋutɔ awɔ mi. Ame siwo akpe fu vi aɖe ko la blibo, nedo ŋusẽ mi, neɖo mia gɔme anyi, eye ame ya tɔ nanye ŋutikɔkɔe le miaƒe agbe me tso fifia se ɖe mavɔ me. Amen. Miawu enu kple ha 550 ƒe kpukpui etɔ̃awo wo Yesu me ko manɔ. Esia nye nye ɖoɖo.
wò ŋusẽ nanɔ menye blibo ekem ne megbɔdzɔ hã namanɔ mewo ko. Abɔtasilawo wole mía dome, kema mía ɖe mɔ be ɖevi yiwo ke woka woate ŋu asi na wo eyi zã ɖe loo.
Reprise à Emma. Ok. Comment bien le pourrait dire? Ouais. Merci à la magnolo. Il n'a mis à Dobera. Maoumia Fofo. Yegala Pedada Tomna ou la baie. Lolo Ike ne donna mia et a negate fiamito Yame Egbe. Elle mia yombe. Mia ko Christo petit tretiti ase. Mia ko eya ame titi triati ase. Eye lolo itae oide atito gamuti doa. Mia no lolo ma ko agbeple mia no. Ele mia doru de kekiame. Be mia yi mia nye dase di la o. Apeto na be wa ko ele mia nti be Christo do o mienye. Mia yi dodasio gale retrokpaji. Nano kule nya do metore sia re mia wo gana o de kako penko kafu kafu to do reji. Amen. Amen. Yo demie ya nya o no nwelo agbe.
She don't